Kubor na Snem Jong Nongsan Hima. Minta kasni kat artrik luber arjar arpuar kaseng Hito ribhoi haringkat kinelam jog Hito Sengkmie kilaya ban Pynskhem sai ke Shnat Treikam Hito Byrni area ya kasamai Treikam arjar arpuar arjar arpsa ya ka jilang la penya du keni nongrum ubre secretary Hito ribhoi district balayo ek jingkran naushania as nongrum legal secretary Sengkmie baduba ban crown nam thank you ubre assistant organizing Sengkmie bala Pynskhem ki noket kam dau president rangba ubat don bak dakar bat ublah pensyai halor ke instrument of accession bat ikimat rekam kaseng ngau dos kot ya kene ke jingete pulat bangan ko ngu bat bu renti ya gariti Treikam Jong Hito kumbal aseng bat lasud ya shor yaka bat ngantre na kabanta Jong gari bat jai bendri nyotra hakan nongrim Jong gajing lai loj ka hok bat jing spri na sorong ban sakri ya kari bat kipardo parasna bat ngakloy ban IT lot wat pada day benya jing basis pasha kajing sitam benta banyada ya lagari klam kanu kanu kajing benyau nejing babe ngalong ubala kloy banyapen wat laya kajing em hina ka benta kadau ba aga Hito kayeng ngashim halade kumubreu ko baha kupar manyo shakri delakari nangba kane kaseng bat kajingit jonga delakari kan kum kut kan kuat kan itu kut no ngadai ko tiar gari kalakha ngan yele namar jongka ngan yada gajat bendri nyu kada ngan kha la kajingin namar kari hanni se khila permar sumu kindiat hanni ke atali lama bal pisai ne kaneshe ne ko lama de bul absan di to kadai ko mo ko absan ma kene kadai kalama jong ko bri nyu kada lama jong gajat bendri ko kadai kene absan ma abo kan thok wat ye kene karai marwet ju kumbang pin shai kindiat kene karai marwet kami no bale hanni ke muslim rat marwet hapo million dan muslim Hima million boleh ke yang ke Hima bagara wa hadu ko por ma bakini kirat baru kira sanyon ada sarkar kare hadu ko por pat ini kirat ibare ko yesno aga Hima bagi Hima berkampa apa de maka kamdon bo ko mo ki ba pi yo no ni kala ya ko kan ko ni ka Hito kayang berbentar ban kamti ban priyo yang kesensar atar Jong kubri Jong terap dari SIM Pitoloi 4 kilo serta waktu waktu entah. Ini yang hakata kan orang ban ya keren ya kata ke unique history kalau kucing long terpang ke Jong tidak kendiri Jong terap. Kayak kata ke unique history. Saya bilang dum katakan jemut berkat. Kunong unique, kunong terbuat pelak. Kawai ke pelak kun kiri ko ni per ni jadi beri sim zat naga kami. Kata hakata hi kalian maka Hito kalau ko per baru khat ki yang yu banai April banja seng banja sweet banja short banja seng ye kata kam ke jam re ni yang klat hau ni banai da seng ni banai April like kata sama ada atau seng ni kan ni seng dek ko pun wandu ni lama atau dengan sama pat kabatau biar keluar apa dengan dalam keti kita ki keluar ki thau sinyau kali ki ko jengmut pat ka thau nyau tre keti keti ko bangi teli koi maka Hito ilong di muspara kila ihi pamentahi kecik bendri jungi nila pan hagata ka bamsak ka bampo kibun giseng ko mi ko her wat ni nang ni ni de bende sai pat baru kait ide bende job mangimdai pun thau ko lada kajing job jong Hito kan rem kaya arbi kan rem ke isu kan rem ke kata kan teh
Andre ide bandol pat ko kata ko pa ong de ka pareng paradigm shift. Kabomot ide ban aila kat padang ni long pumalong school kadon adamon kadon kasi kajing competition kadon Andre kumang tali ni ban sno de ide hape san perkhat jungi ide ban long ki pasai ke bat clear ba ide ban aila thanang ban ye kyo ndala ki je kyo wi pu we hamta re ke tun ke jungi kan ke kata ketika itu kayak nabar kari entah tu di lalu semua kata tu kan kan berjungi kau kecil lagi kau hok pakai sekali hal penting yang way of freedom justice dan service aduh entah anggo pergi kau sama hiyo ni kata kecil lagi tu bisa merah hakar kam kejam aku pulih putih hakar rep karian hakar nuguk entah yang bisa penting lagi tu ini aduh entah aku mampun saya ni kendiat ya kan ni kan instrument of taxation lahir soy agak kanyo tarik abas kapnai sepak sau pernah pada waktu dia dulu governor jenderal raja Gopalachari satu kopor laksai hidup laisin di government accession ketua bagi keren agency kedai kedai tarik abas kata kedai stand still agak stand still yang keren lawan mbak